muraho nshuti mukurikirana urubuga IZERE YESU, muraho murakomeye. Murabona ko twari tumaze iminsi uyu musore twagiye dukorana amavideo agiye atandukanye. Murabizi ko yari ari kumwe n'umukobwa twicaranye dukorana ikiganiro ahantu. Ubu rero araje yaje gusobanura yaramaze iminsi wari umaze iminsi baheye ariko wari warabuze cyane nk'abakunzi bacu ntabwo bari baguherutse. Turabanza ubibwira unabasuhuza mu kinyarwanda. Mwiriwe neza, ari maze iminsi ariko neza noneho abantu rero bamaze iminsi batakubona. Ese muri Kenya wari waragize urugendo rwiza? Ndabona waraje umeze neza rwose, wakeye ufite agashusho gasa neza cyane. Bwira abadukurikirana kugira ngo bumve unazamura ijwi kugira ngo twagize urugendo rwiza yego. Noneho rero ubu se n'iki wasaba? Urabona kuri YouTube channel yacu natwe twasigaye tubwira abantu ibintu bijyanye no gusenga. Urabona ko mfite na Bibiliya ariko nawe nabonye wari umaze iminsi iyo wari uri muri Kenya wakuyeho n'ijambo ry'Imana ndakeka. ijambo ry'Imana ukunda abashekeza Yego. Barayizanye neza muri Kenya byari bimeze bite? Abantu bari gusenga, ubona ahantu henshi gusenga barabigize nk'umuco. bari gusenga babigize ibyabo, niyo bari bamwe batari babijyamo neza ariko nabo tugiye gukomeza kubagezaho ubutumwa. Yego. None se muri Kenya ni ibiki batumisha ukurikije natwe n'ahangaha mu bintu by'imisengere? Turanezerewe rero. Ubwo rero uyu musore amaze iminsi yari yarafashe urugendo, nanjye rero buranasigaye mu kazi mbwira abantu ibintu bijyanye no gusenga. Twagiye tuzana ibiganiro byinshi. Hari n'umupasiteri witwa Pastor Eliya uriya ufite akaguru kamwe, nawe yagiye azana ibiganiro. N'abantu benshi bagiye badukurikirana. Abantu badukurikiranye se ntiwabashimira buriya ngira nabashimira cyane n'abashyira bari kuza bagakanda. Urabona buno ibintu byo gusenga, niyo umuntu arebye nko ku mbuga agenda amenyeraho ibintu byinshi. Nk'ubu hari ikiganiro n'imaze iminsi nshyiraho cy'ukuntu Imana buriya gusenga ni byiza. Uzi ko hari n'abantu bari kujya bazuka bari bagiye kubashyingura ukabona bazutse. Ntabwo wigeze ubyumva? Hari urubuga nabibonye byabereye mu karere ka Yego. aho umuntu yari agiye gushyingurwa yamaze kwitaba Imana. Yego. yagera ku bongeye kumushyingura akavamo agahuka agataha. Bahise bamujyana kwa muganga baramukurikirana. Ubu umubyeyi ngo araho ndumva ntabwo turongera twumva kw'ayo makuru ariko byarabaye rwose. Urumva rero ko gusenga buriya muri iyi minsi turi kujya dusenga cyane ko Imana iri kuturinda ibintu by'intambara, ibintu by'inzara, ibintu by'ibibazo bigiye bitandukanye. Buriya no kuba umuntu yiriwe akabona burakeye aba agomba gushimira Imana cyane ko iri kujya ikora imirimo n'ibitangaza cyane no kuba ari guhumeka umwuka w'abazima nacyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Yego. Yes. Ubwo rero uyu musore rero yari arimo ababwira mu kinyarwanda rero aho amaze iminsi ari. Uriya mutazajya mugira ngo turi n'abaswa. Ajya akunda kumenya Icyongereza, ajya akunda kumenya n'izindi ndimi. Nimumurebe gutya ni teacher. Ni teacher, ni umwarimu. Buriya hari abantu bajya batubona turi aha hantu rero bakagira ngo nta kintu tuzi. Jya mbabwira ko nanjye njya nakaza akazi kanjye nkora nkaza kubwira abantu ibi biganiro. Batazajya bagira ngo ni amaviyuzi wenda hari tuba turi gushaka. Tunafite n'akazi rero. Tugiye gutangira tubabwira mu Cyongereza kugira ngo n'abakurikirana ururimi rw'Icyongereza bagerageze kutwumva. Yego, turabakunda. Yego. Ubwo twatangira rero tukababwira kugira ngo dusoze ikiganiro hari ibyo tumaze kubabwira muri rwa rurimi kugira ngo n'abatumva Ikinyarwanda bagerageze kugira gute kumva urwo rurimi. Yes. Yes, we are going to translate Yes. Bantu mukurikirana urubuga IZERE YESU, turabakunda. Tuje kubaganiriza ku rubuga IZERE YESU. Ari abari mu Rwanda, muri Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye.
turabashuhuje. Ese muraho? Mumeze neza? Tuje rero uyu muhungu yari hamaze iminsi ari muri Kenya, yari yaragiye kwiga. Dukorana kuri urubuga IZERE YESU. Ni ukuvuga ngo uyu umugabo akunda Imana. Ese nawe ukunda Imana? Imana yagiye ikora imirimo igiye itandukanye. Imana yagiye iturinda rwose mu bihe bigiye bitandukanye, cyane ko nawe yamurindiye muri Kenya akaba ageze mu Rwanda. None rero aje kuvuga ku nkuru zijyanye no gusenga. Yaramaze iminsi ari muri Kenya. None yaraje azanye ikiganiro ku rubuga IZERE YESU. Abari mu Rwanda, muri Amerika ndetse naho muri Kenya amaze iminsi arabakunda. Naho basobanurire ubabwire urugendo wagize, ese unababwire no kuri urubuga rwacu ibintu twakagombye kuba dufite kugira ngo ivugabutumwa ryacu rigire gute rizamuke. Agiye kubabwira rero ibintu dukeneye, iba dukeneye kamera, iba dukeneye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, babwire kugira ngo badufashe abakurikirana mu rurimi rw'Icyongereza rutari Ikinyarwanda. Ibikoresho dukeneye kamera, tukajya tubagezaho amashusho agaragara neza, ndetse tukanamenyekana cyane gusumba uko turi. Uru rubuga IZERE YESU rukazamuka cyane, inkuru za Yesu zikamamara. Korana n'uyu musore, hakorana n'undi musore ufite akaguru kamwe witwa Pastor Eliya, ndetse n'abandi bantu bakunda kuzana ibiganiro bigiye bitandukanye. Abo bantu rero barashaka kugira ngo twese tuzamuke. Ese nawe waba umwe mu bashyigikira umurimo w'Imana kugira ngo utere imbere? Tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye cyane, iby'inkuru za Yesu nibyo twamamaza. Biriya biganiro by'inkuru za Yesu tubigeza ku bantu benshi kugira ngo bakire Yesu mu mutima wabo. Abo bantu rero iyo tubabwiye ijambo ry'Imana barushaho kuzamuka. Ubwo rero uyu yarari muri Kenya, turashaka kugira ngo n'Abanyakenya ndetse n'abandi bose bari mu bihugu bigiye bitandukanye bashyigikire runo rubuga IZERE YESU, ndetse n'ubundi bufasha burakeneye. Turabakunda. Yes. Ubwo tuzajya tugenda tuzanye ibiganiro bigiye bitandukanye. Iki twari tukizanye kuri uru rubuga tubabwira yuko tugiye kujya tubabwira n'Icyongereza n'izindi ndimi. Turabakunda. Mugira amahoro ya Kristo. Turabakunda.